Akanisa rugatwa ya St James Cathedral omburebezi bwa nkore okunabisa abikirize bigere kwabembirwamo Dean wa St James Cathedral the very Venerable Reverend Canon Nathan Bobs Mwesije wakwatanisa n'abandi bahereza barahanga naksi barahanga buko wakagira ati kumuriyecureza aryabatungura aha najat kumuriyecureza muri yaryo burungi bwenze tine kuja kuko yecureza bagiye kibakwa kuko yecureza okore mirimo yarahanga kanto ko expecting ambera otinza gukora impera uko yecureza uko tugamba uko kwera bagenzi babo otinemu any strings attached bene itwe nkabebembezi kandi itwe nkabahereza bamukama nikitwegesa kandi kitabura okwegarira hansi na munonga twanturebera obuse bwa Kristo tukamanya ekitushemerire kora Yesu nkomwana warahanga karabe yayigarurira hansi akanabisabe ekibe bigere hati nango bundi nitwe namazima ntubanabisa konka obutosha nitwega okwegarira hansi takayereba ngo turiya higuru okucirayo kandi ekindi no kumanyango itwe nkabakuru omishoga abandi tushemerere kube cyo kureberaho cyabo wabanoye bembera otakayereba ngo wahiguru hazobu sakuretera ruhanga yakwekidinisa ekikucire kikuru ndi mu gishaka kunasigadini kandi cyo cyamajero tubuze mu kitugumizemo paka abana bitu abandi bakanyazi family yitu oya no namasiko mu izina rya Yesu nari umwana ubuninde ko kubagiye kutebekana kugira ubusinjo mukaye kongana heading kitwara for granted kushanga nanya bahure no bana absence member bazabwecho so nyenda kusima staff y'ubureberezi ubwona bwankore Dean n'abachurets okuteka we kan kuchirekaho nacho nembabaza uramyanye cyakare no musharaba shayi ibiri nza kwa twa shayi UBI yo mureberezi witu baza kwa twebembire nyaburamwe mutaferweki rahanga kachikora reka tugire ngo twekora when we emulate what Jesus did. Twazo mwitware Elia Fort Poto Robert Mwichere Akiki yashabebembeza okora umurimo gwabo omburinganza ebine bindi yabigamba obwarukereza y'obutumwa bwa Pasika mahumuka gamukamo Yesu Kristo lakatufube kwegarra byaka twange ekibi nuko ebitaha kora kugera kwesengereza kila butosa ni kwa bembabazi tafobusa oreka okwatwaho na mnongari yabo abaguhindwira umuze okurara barukutera bidongo bakabuza abandi bantu obusenje cheke okutanikira kuzoka muno mu state Uganda ukuchekera gero kya Teretoko era amazina but noise pollution jambo kinu sanga bengene bakichwa andi batera amazina rubajyo aba mukiro kayaka myinchakara jambo kinu cheka bunu ruzoka ma abeneye aho zona vumbisa site mana Abwa TV West ndisenyomo Gideon na Jonan Tsingwere.